سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, de weg vragen. de weg vragen. لارې پوښتنه کول. Pardon, Pardon, بښنه غواړم. kunt u mij helpen? kunt u mij helpen? تاسو زما سره مرسته کولی شئ؟ Is er een goed restaurant in de buurt? Is er een goed restaurant in de buurt? آیا شاوخوا نږدې یو ښه رستورانت شته؟ Ga links de hoek om. Ga links de hoek om. چې کونج راورسېد چپ خواته وګرځئ. Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan gaat u een stuk rechtdoor. بیا یو څه اندازه مخامخ ولاړ شئ. Dan houdt u 100 meter rechts aan. Dan houdt u 100 meter rechts aan. بیا یو 100 متره وړاندې ښي لاس ته وګرځئ. U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de bus nemen. تاسو کولی شئ بس هم ونیسئ. U kunt ook de tram nemen. U kunt ook de tram nemen. تاسو کولی شئ ټرام هم ونیسئ. یا په ټرام کې هم ولاړ شئ. U kunt mij ook met uw auto volgen. U kunt mij ook met uw auto volgen. تاسو کولی شئ ما د خپل موټر سره تعقیب کړئ. Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Hoe kom ik bij het voetbalstadion? زه څنګه د فوټبال سټیډیم ته تلای شم؟ U steekt de brug over. U steekt de brug over. تاسو د پل څخه تیر شئ. U gaat door de tunnel. U gaat door de tunnel. تاسو د تونل له لارې ولاړ شئ. U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht. U rijdt door tot aan het derde stoplicht. تر دریم ترافیکي څراغ پورې همداسې ولاړ شئ. یا موټر وچلوئ. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. یا په ښي خوا کې لومړی کوڅه ونیسئ. یا په لومړۍ کوڅه تاو شئ. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. یا په مستقیم ډول په راتلونکي څلور لاره کې ولاړ شئ. یا موټر وچلوئ. Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? بښنه غواړم، زه څنګه هوایي ډګر ته ولاړ شم؟ U kunt beter met de metro gaan. U kunt beter met de metro gaan. ښه ده چې په میترو کې ولاړ شئ. یا غوره ده چې په میترو سره ولاړ شئ. U rijdt gewoon tot het eindstation. U rijdt gewoon tot het eindstation. تاسو یوازې تر وروستي تمځای پورې پکې ځئ. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. De weg vragen. De weg vragen. لارې پوښتنه کول. Pardon, Pardon, بښنه غواړم. kunt u mij helpen? kunt u mij helpen? تاسو زما سره مرسته کولی شئ؟ Is er een goed restaurant in de buurt? Is er een goed restaurant in de buurt? آیا شاوخوا نږدې یو ښه رستورانت شته؟ Ga links de hoek om. Ga links de hoek om. چې کونج راورسېد چپ خواته وګرځئ. Dan gaat u een stuk rechtdoor. Dan gaat u een stuk rechtdoor. بیا یو څه اندازه مخامخ ولاړ شئ. Dan houdt u 100 meter rechts aan. Dan houdt u 100 meter rechts aan. بیا یو 100 متره وړاندې ښي لاس ته وګرځئ. U kunt ook de bus nemen. U kunt ook de bus nemen. تاسو کولی شئ بس هم ونیسئ. U kunt ook de tram nemen. U kunt ook de tram nemen. تاسو کولی شئ ټرام هم ونیسئ. یا په ټرام کې هم ولاړ شئ. U kunt mij ook met uw auto volgen. U kunt mij ook met uw auto volgen. تاسو کولی شئ ما د خپل موټر سره تعقیب کړئ. Hoe kom ik bij het voetbalstadion? Hoe kom ik bij het voetbalstadion? زه څنګه د فوټبال سټیډیم ته تلای شم؟ U steekt de brug over. U steekt de brug over. تاسو د پل څخه تیر شئ. U gaat door de tunnel. U gaat door de tunnel. تاسو د تونل له لارې ولاړ شئ. U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht.
U rijdt door tot aan het derde stoplicht. تر دریم ترافیکي څراغ پورې همداسې ولاړ شئ یا موټر وچلوئ. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. Dan slaat u de eerste straat rechtsaf. یا په ښي خوا کې لومړی کوڅه ونیسئ یا په لومړۍ کوڅه تاو شئ. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt. یا په مستقیم ډول په راتلونکي څلور لاره کې ولاړ شئ یا موټر وچلوئ. Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld? بخښنه غواړم زه څنګه هوایي ډګر ته ولاړ شم؟ U kunt beter met de metro gaan. U kunt beter met de metro gaan. ښه ده چې په مترو کې ولاړ شئ یا غوره ده چې په مترو سره ولاړ شئ. U rijdt gewoon tot het eindstation. U rijdt gewoon tot het eindstation. تاسو یوازې تر وروستي تمځای پورې پکې ځئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!